Sizoba no part 1 no part 2 kodwa khona la engizofaka khona i-full episode. Cansi kezwakala. Bayede wena wendlovu, bayede wena wendlovu. UMamonga woSuthu, uMamonga kabulala uyasizila, uqotha imbokodo nesisekelo, ufana nendlovu emnyama yasondini, usilwa nankunzimbili, enye ngeyakwangenetsheni, enye ngeyasebhanganoma, umgwazi kadinazi ngqapheli, ingane abadala zibadinile, ithole lakomswele lenyisa liguqile, umphangi lalanga ingakaphumi kandunu, lithe liphuma laliphuma nezingazi zamadoda. Ayiqedwa-ke inkosi. Ngangeke ngizwe-ke umkhulu wami mangabe kukhona into emkhubayo noma emthintayo ethi yebi yadini Zulu. Ngayifunda kuyena-ke lezi y'bongo zonke, ngizazi ukusuka nokuhlala, ukuthi phela ngeke ngizisho lapha zonke, just to save your data and your time. Ilokho nje ebengikusho. Namuhla-ke ngithe ake ngizowasho amakhosi ngokulandelana kwawo kuze kufike ekugcineni. Umlando-ke lona, kuqopheka umlando, kuzodla edlayo la engafuni ukudla indaba yayo. Siphinde sinibingelele babukeli beKamavi TV with Prince Bheka umndeni kaZulu enyakeni ka-2025. Sethemba ukuthi unyaka uniphathe kahle. Namuhla ngithe ake ngisho ngoba ngiyazi lento, khona abantu abazoyithanda noma abantu bengeke beyithande yonke. Bengifuna ukusho amakhosi oselwa kusukela ngokuzalwa kwawo ngokulandelana, kusukela kuMageba kuze kuyofika esilweni esibusayo njengamanje, indlulamithi yamakhosi uMisuzulu kaZwelithini. Ngifuna le ndaba ukuyisusa lapha ekuqaleni. Ngiyafisa abantu abanolwazi ngathi bengasondela entweni kanjena, nabo bephawule, bebeke abangakubeka, ngoba phela akusho ukuthi nathi izinto esizaziyo sasikhona, kodwa nathi ukulandela izinto ngendlela esiyilandela ngayo. Ngifuna ukuqala lapha phezulu kuMageba ngo-1767 kuya ku-1745 lazihlonza iphupho lakaZulu lafezeka ngokuba khona amakhosi oselwa. uMageba-ke lowo. Kuthe owesibili, angisho ukuthi abekho abangaphambili kwalabo, ngisho laba nami ulwazi lami oluhamba lufike khona. Kuthe okwesibili uLokhong uNdaba, olandela uMageba ngo-1697 to 1763. Ubelala phansi okaNdaba ebengangemfula, ethi mayemile abengangey'taba. uNdaba, indlela umzimba obekhandeke ngayo, ubungafunga ukuthi wenza i-body building, phecelezi ngathi ubungafunda ukuthi ujimile. Kuthe emva kwalapho ngize esilweni sesithathu, uJama kaNdaba, kusuka laphana ngo-1727 kuya ku-1781, ojame phakathi kwezingwe ezingonyama. uJama, isilo lesi esithi uJama ojame phakathi kwezingwe ezingonyama, wayenesibindi sokubhekana nanoma yibuphi umzimba. Isibindi ayenaso sase sesabeka, uJama kaNdaba la. Kuthe emva kwaJama kaNdaba ngiza laphana isilo esizala ilembe leqamanye amalembe ngoKhalipha, uSenza ngakhona ngo-1757, I mean ngo-1816, sorry kuleyo ndawo. Isilo esizala ilembe leqamanye amalembe ngoKhalipha, uSenza ngakhona. Uyeke lona esithi waphotha intambende yaze yayofika ezulwini lapho ungayokufika khona, ngisho izithutha zakoMageba zingeyako, lapho ungayokufika khona ngisho iy'thutha zakoMageba noma zithi ziyakhuphuka ziyakhwephuka, akwazi ukuthi amadodana aso noma amankonyane esilo ashintshane ngesihlalo kuze kube kathathu. Obani labo? uShaka noDingane benoMpande. Yiso soda-ke isilo esinalowo mlando. Kuthe emva kwalapho-ke ngo-1785 to 1828, kwaba nesikhathi esincane madoda, kwaba isilo uShaka, isilo sakaDukuza lesi esihlale sisenzela umgubho laphana. Sidumile-ke kakhulu-ke kunazo zonke izilo, and sabudla ubukhosi, hhayi ngokuthi sibunikwe, sayithathela bona. Siyasazi-ke lesiya silo sakhulela laphana
saqale sanqoba inkosi le yayisiphethe yalapha nawe sakaMthetho. Isiko-ke ilembe leqa amanye amalembe ngokukhalipha. Wayenobuhlakani obubabazekayo, kodwa obuhamba nobundlovu kayiphikisa. Wayenobuhlakani obubabazekayo, kodwa obuhamba nomdlovu wayephikisa. Mayeshilo isilo-ke lesi sasithi into uma sesiyishilo siyishilo, ngaphandle-ke mawusukhathele, ngoba mawusukhathele ukuphila, mawuphikisa sona vese nje kwacaca. Siyazi, angichazi imilando eminingi nokuthi wahamba kanjani. Siyazi ukuthi oMhlangane benodingane nolokhu konjubane le owake waphathwa ubukhosi uMkabayi ukuthi kwenzakalani. Angizile-ke ukuzochaza lo. Emva kwaShaka-ke kube sekuba khona-ke uDingane. Loko kube u-1788 to 1840. Isilo-ke uDingane-ke yiso-ke lesi esisibiza ngovemvane olumabalabala azibhadu. Isilo-ke leso uDingane esithi uvemvane olumabalabala azibhadu. Wayengaqondakali-ke umusa wakhe nolaka lakhe, kodwa wayengasheshi ukuxola. Wayenayo nje le nhliziyana kamfowabo uShaka, kodwa wayebukeka ephansi, ngoba ngeke sisho ukuthi wayesinoko isidla siphi isinoko, kodwa wayephansi. Ungamqondi uma ecasukile noma engacasukile, kodwa wayengasheshi ukuxola. Futhi uma seliqalile ulaka, obuka ukuthi wayengaqondakali ngampela, ngoba wakwazi ukubhida amabhunu angena agcwala isibaya. Athe uma segcwala isibaya wasethi phe kwabo, wayinqoba. Futhi wakwazi ukunqoba ezinye zezimpi laphana. Simbonile enqoba, sibabonile bephela laphana eBlood River. Esinye-ke isilo engifuna ukusikhuluma ngaso esalandela emva kwakhe uMpande ngo-1790 to 1872. uMpande-ke uyeke lo esithi umsimido avela ngelunda phakathi kwamaNgisi namaQadasi. Uyeke uMpande lo, 1790 to 1872. Umsimido wavela ngelunda phakathi kwamaNgisi namaQadasi. Uvele ngesikhathi esibi-ke, ngesikhathi amaBhunu namaNgisi befuna ukuthatha leli zwe, bexabana bodwa, befuna ukuqala kodwa benqobe isizwe sakaZulu kuqala. Bebesesimeni esibucayi, bebephila kanzima ngoba bebefuna ukuthi bebulawe, amaNgisi efuna ukuthi ephathe leli zwe, namaBhunu efuna ukuliphatha, kodwa ehlangene ngokuthi akubulawe amaZulu kuqala, kuqedwe ngobukhosi bakaZulu, kodwa nawo ehalelana odwa, kuwukuthi-ke babehlangene ngoba phela uZulu babengeke behlangane naye. Angazi noma kuzwakala kahle. Isilo esilandelayo kufanele sikuhlukanise inkosi nesilo. Ngelinye ilanga ngizonitshela umehluko walezi zinto. Isilo esilandela emva kwaMpande, isilo esilandelayo isilo uCetshwayo, lesi sibuse 1834 to 1884. Inyathi kaNdaba eMpondo Zimakhenkenene. Lesi silo-ke uCetshwayo sanqoba impi, ngisho yayiqhamuka ngemuva nangaphambili, ngoba kwakukhona wahlula ngisho umfowabo, wayehlaselwa nawo umfowabo, namaNgisi emhlasela ngoba wamnqoba nje uMbuyaze empini yaseNdakusuka. NamaNgisi waphinde wanqoba empini yaseSandlane, ngoba kuye kuyiwe nje lapha eSandlane. Uye uCetshwayo wanqoba leyo mpi. Wayelwa impi elwa nomfowabo ephinde elwe namaNgisi, wanqoba-ke eSandlane. Isilo esilandelayo leso uDinizulu. Lesi-ke ngumzukulu waso-ke nami. Lesi-ke nami-ke engingena kusona-ke, thina singaphansi-ke kukaDinizulu, siyinzalo-ke yakhe uDinizulu. uDinizulu-ke ulokhunge ngo-1868 to 19. Uyambona ukuthi ungena ngapha to 1913. Kwase kusondele nokuthi amaqembu ezepolitiki engene la eMzansi, ngoba yayisiqalile inkolo obaba uDube, base beyiqalile ukuyingena ngenkolo, ngoba phela lento kaKhongolose yaqala ngenkolo obaba uDube. Lesi silo-ke uDinizulu saphatha-ke kusukela kuma-1868 kuya ku-1913. Leso silo besisibiza ngokuthi uDinizulu kumathanga adabule, sithi-ke lowo umathanga adabule ulwandle ngemvula yenyembezi, uyadela wemfazi ongaphesheya, wena wabona ithole lakomsweli lenyisa liguqile. Waba nesibindi-ke enqamula ulwandle elibangise esentelene lapho ayedingiselwe khona, washiya isizwe isosizini, sasala isizwe esingaphethwe umuntu-ke
lesi silo sathathwa sayolokhu sayodingiswa, saweliswa phesheya koyilwandle sayodingiswa. Isona-ke waba nesibindi, waqunga, wahamba khona kunjalo, hhayi ukuthi wabaleka, wahamba wamgibeza emkhumbini bahamba naye. Isilo esilandela lapho-ke uPhumzuzulu. uPhumzuzulu-ke yena-ke uphathe ngo-1890 to 19. Isilo-ke uPhumzuzulu-ke uyeke le besithi incwinci kaNdaba ephuza ide nejulile iziba mayeke yaphuza kweyimfishane ibuya nodaka. Imicabango yakhe ebanzi ejulile yayithela iy'thelo ezinhle. Washintsha-ke yena ngoba ube ngo-1890 to 1933, bese kukhona-ke namaqembu ezepolitiki, bese sinemicabango onayo ipolitiki phakathi. Emva kwakhe-ke kube sekuba uBhekuzulu, lo-ke kube u-1924 to 1968, isilo uBhekuzulu, ngoba sithi nje okaBhekuzulu lo, uZwelithini kaBhekuzulu, uyena-ke ubaba wakhe-ke lo uBhekuzulu. Ngoba kuthiwa ubani kabani, cansi abantu sekuyabantu. Ngisazongibona ukuthi mina ngubani nokuthi ngazi ningasaphili, sekhona nje isikhathi masisaphila kuningi esisazocobelelana khona, ngoba nani ngiyalufuna ulwazi leni. Okunye kufuneka ningakukhohlwa bafethu, uma kukhona umuntu one-content ethizeni esibhalele, into eyenza singawasho ama-email address ethu ney'namba zethu ukuthi asincence abantu ukuthi abagijime beze kithi. Sifuna umuntu ukuthi siyakwazi ukuthi sikusize ukhona khona lapho khona. Bayazi abantu abasifonelayo, ngoba khona izinto ezibucayi ey'dinga ukuthi uze ufike kuthina, kodwa asincenci abantu ukuthi wozani wozani, ngoba siyibonile yonxenxa abantu ukuthi ibaxakile abantu. Ake ngiqhubeke nayo. uPhumzuzulu-ke u-1890 to 1933, incwinci kaNdaba bese ngichazile. Isona-ke ngathi khona la engiphambanise khona, isona-ke isilo elokhungile lapha. U-1924 ngikuBhekuzulu manje. Hey, sorry guys, I'm sorry guys. NgikuBhekuzulu 1924 to 1964. Inkunzi edlule ngodumo kwabasemsizini yaze yasengwa nguChester eChesterville. Inkosi-ke le bese ngiyiphambanisile eyayithanda ezemidlalo, yaze yabungazwa uChester laphana, owayephethe eChesterville uChester, ngoba inkosi yayihamba leyana iyobuka ezemidlalo. Emva kwaBhekuzulu-ke kube sekuba isilo-ke esisanda kukhothama, uZwelithini kaBhekuzulu. Lo kube u-1971 to 2021, uMdlokombane Vukudla amadoda. Ngicansi abantu bayamazi, ngeke ngilokhu ngimchaza kakhulu ngoba usanda kukhothama. Abantu bayamazi kakhulu. Emva kwakhe-ke kube sekuphatha-ke isilo uMisuzulu. I cannot mention a lot, siyamazi sonke nje, ngikaze ngiqambe amanga. Indlulamithi yamakhosikazi, siyawazi nombango wayo futhi uhambe waya enkantolo. Ukuthi kufike-ke into yasenkantolo ayiqali, naye ubaba wakhe umlando uyayiphinda, naye ubaba wakhe kwafika isikhonzi senkantolo silethe incwadi, ngoba kwakhona bangasafuni ukusuka esihlaleni. Angithi wayebanjelwe ngoba wayemncane, wasithatha isikhundla eneminyaka ewu-21. Sibonge-ke ukuthi isilo uZwelithini sakwazi ukubusa iminyaka engama50. Asikho-ke isilo esake sabusa isikhathi eside njengalesi, asikho. To compare neNdlovukazi yamaNgisi, nayo ebusa isikhathi eside le esanda kukhothama, nayo yiyo ebusa isikhathi eside kakhulu. Lokhu kokuthi excuse, kufika incwadi eqhamuka ePhalamende noma kubaphathi bezwe, akuqali nakubaba wakhe isilo esikhotheme kwenzeka lokho, sebefuna ukuphikisa. Kwakukhona ngisho umntwana wakwaPhindangene, umntwana uMangosuthu, waze bafakaza ukuthi hhayi kahle ningalokuthi, kwaze kwathi kuzama ukusuka impi, sakwazi-ke ukuphatha lesa silo, isilo uZwelithini, kwaze kwafika ukuthi size siqine amadolo ngoba sasisesincane kakhulu. Abantu-ke cansi sebekuyacaca-ke ukuthi kusukaphi into kaZulu ibhekephi. EkaMisuzulu-ke indlulamithi yamakhosi ngeke ngiyichaze, sisephikwayo namanje ngoba ayi, isaliwa, khona abasayilwa
futhi esingeke ukuthi ba-right noma ba-wrong, ngoba phela into uma isisiwe inkantolo asikwazi ukukhuluma kakhulu ngayo. Ngicansi ngidle amaningi esakeni, ngicansi ngichaze, ngiyacela bakithi, ngiyacela uku-correct uma kukhona la engibheke. Ngicela abantu bengixolele uma kukhona la okweqike khona abanye ngephutha, nami ngeke ngize ngikwasi konke, kodwa bengafuni ukukhuluma kakhulu ngabantu ebebeba amabamba bukhosi. Bengafuni ukugxila kuleyo nto, bengifuna ukugxila kubantu ebebegcina kuyibona bebekiwe ukuthi bebe yisilo. Nobani nobani unelungelo lokuthi engilungise, akukho ukuxabana lapho sisuke sakhana siya phambili. Ngoba umlando-ke sonke nje siwuthola ngokuhlukahlukana. Abanye bazongibuza, ngiyazi nje umbuzo wokuqala bazothi ukuphi isilo uSolomoni lana. Manje uSolomoni uyena nje uSolomoni kaDinizulu. Uyena lo esimbiza ngoPhumzuzulu, uNkayishana kaMaphumzana. Uyena-ke isilo uSolomoni nje leso. Yiso lesi sasihambe siyobuka ibhola leso silo leso. Ngicansi sekuzoba nzima-ke ukuwubuza lo mbuzo uma uyibukile yonke i-episode. Siyabonga kakhulu ukubukela kwenu. Ningakhohlwa uku-subscribe, ni-share, ni-like, ni-comment. Siyabonga kakhulu.